Okupili smo se sad ovde na ovom svetom mestu gde već evo 71 godinu obeležavamo oslobođenje Vršca, našeg grada koje je izvršila Crvena armija sa učesnicima NOB-a, sa patriotama iz Vršca i sa mnogim civilima. Ovaj broj danas ovde svih vas, a posebno predstavnika Rusije, Ukrajine, SUBNOR-a Srbije, Vojvodine, Vojske Srbije, Udruženja ratnih mirnodopskih vojnih invalida, penzionera, predstavnika MUP-a Srbije i svih vas koji ste ovde i predstavnika političkih partija, svi koji ste ovde došli ste da date jedan veliki znak pažnje, a i vi ste garant da se oni koji su dali sve što su imali u životu, a to je njihov život, da neće biti zaboravljeni i da današnja generacija, a i nove generacije ćemo uvek evocirati uspomene na ovaj veliki dan, veliki praznik, 2. oktobar, dan oslobođenja. Ovde su i prisutni naši borci, učesnici NOR-a koji su i ovde došli sa nama. Mi još jednom pozdravljamo i kažem da će opština Vršac i svi odbornici Skupštine opštine Vršaca i svi građani Vršca i u buduće negovati ove tradicije i da smo to dužni bivšim generacijama koje su učinile ovako lep Vršac, ali ujedno imamo obavezu da ovakav vid obeležavanja ostavimo i novim generacijama koji dolaze. Danas smo ovde da odamo poštu, da se setimo likova onih koji svoje živote dadoše da bi mi danas slavili slobodu. Sloboda, ime, najveće u čoveku, ovde je pisano. Ovde, orkanskim vetrovima, jurila je Crvena armija, jurili su partizani da oslobode Vršac, da oslobode jedan deo naše Vojvodine, jedan deo naše Srbije, da naprave planove i dogovore kako dalje, kako osloboditi Beograd, kako krenuti u puno oslobođenje tadašnje bivše nam zajedničke države Jugoslavije. Mi koji vodimo SUBNOR, mi koji zalažemo sebe i svaku iskru našeg života da SUBNOR i istina o narodno-oslobodilačkoj i antifašističkoj borbi opstane, da opstane zajedno sa borcima Crvene armije, sa borcima partizanskih jedinica sa ovih područja.